L'UDPS a été UDPS yagize uruhare formé, rukomeye cyane mu biganiro byabereye i Sun City, je l'ai bien dit. byasobanuwe neza. L'UDPS UDPS a participé yabigizemo au uruhare projet kandi intego ya Sun qui City yari iyo était kugera ku masezerano d'avoir la y'ubujyanama réconciliation n'imishyikirano nationale. y'igihugu. L'UDPS UDPS a yarabyemeye amené nubwo yari en yageze compromis avec kutumvikana na RCD RCD ce qui pouvait kuko ibyo conduire byashoboraga gutuma justement à igihugu la division du kigabanywamo pays. ibice. Je ne vois pas Sinabona uburyo comment PPRD PPRD cyangwa ce se mouvement ubutegetsi avec bwariho icyo gihe bufatanyije na société MRC, civile, opposition sosiyete non armée, sivile, abatavuga rumwe sans n'ubutegetsi ndetse l'IDPS, n'ingabo, sans le ariko RCD, DPS en na ce RCD moment-là, bitarimo bari pouvaient gushobora gushyiraho conduire ubutegetsi un bugamije gouvernement guhuza tendant à igihugu, unifier le pays. Parce que nous contrôlions kuko twe presque la moitié twagenzuraga du pays. hafi kimwe cya kabiri Nous avions cy'ubutaka plus de bw'igihugu. 40 000 Twari dufite militaires. abasirikare Et barenga nous ibihumbi avions 40 l'UDPS kandi twari dufite avec UDPS sa ifite popularité umuntu wari dans ufite le uburemere muri RDC. Kinshasa. Ni Donc, ukuvuga ko ari c'est ku avec bufatanye na l'UDPS UDPS que nous twashoboye avons kuzana ubwo ramené, bumwe. il y a eu leur volonté, bien sûr. Hari ubushake Tout le monde, birumvikana, avec abantu bose bari Becky, les babishyigikiye, États-Unis, harimo na je Becky, rappelle le leta zunze voyage ubumwe za Amerika. diplomatique à ce moment-là, Ndibuka n'urugendo rwa avec diplomasi Morty, rwabaye muri icyo gihe hamwe na Wolpe. Hari intumwa idasanzwe ndetse akaba yari yaranabaye minisitiri. Ni muri ubwo buryo amahoro yagezweho Maintenant, mu mishyikirano. dans les Uretse négociations, ibiganiro ubwabyo, à hari part la ibindi bibazo by'ingenzi: discussion, la formation ishyirwaho d'une ry'ingabo nshya, gutegura amatora constitution, ndetse no il kugera ku faudrait murongo mushya wa le fait politiki. d'accéder à un Umurongo mushya wa référendum politiki wari usobanuye kugira itegeko nshinga rishya no kwinjira muri littéralement repubulika avoir nshya. une nouvelle constitution et accéder à une autre république. Si les gens Iyo disent abantu bavuga uyu veulent munsi une ko bashaka constitution, itegeko nshinga c'est rishya, qu'il y baba a un bashaka nouvel ordre n'umurongo politique. mushya wa Et politiki. ici, je vous Ariko dis, iyo mbabwiye ko UDPS était ari umwe mu autoritaire bagize dans uruhare mu son bikorwa temps. bya Sun City, nshobora Maintenant, kumva imyitwarire ya plus perezida wa tard, UDPS et je ko peux comprendre nigeze kubaha kandi nkaba nkomeza du kubaha président de ubutegetsi bwe. l'UDPS que j'ai toujours respecté et dont je respecte encore la mémoire. Pour telle raison, Kubera iki? vous Mwibuke savez ce qui s'est ibyabaye mu passé gihe cyo pendant kugabana imyanya y'ubutegetsi. dispatching Ku ruhande rwa RCD twari dushyigikiye ko yagombaga kuba visi perezida uhagarariye batavuga rumwe n'ubutegetsi batari mu mitwe yitwaje intwaro. C'est l'histoire qui doit être enseignée aussi dans les écoles et dans les universités. C'est ça l'histoire politique. Inama y'amateka akwiye kwigishwa no mu mashuri ndetse no muri za kaminuza. Ni igice cy'amateka ya politiki y'igihugu cyacu. Qui devait occuper le rang de vice-président. Iyo twavuga i Sun City, umuntu agomba gufata umwanya wa visi perezida uhagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi batari mu mitwe twaje intwaro yari Etienne Tshisekedi uko mbyibuka. Ariko ibintu byabaye imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ntibyatumye uwo mwanya ufatwa na Tshisekedi, ahubwo waje gufatwa na Azarias Ruberwa. Ku bijyanye n'uko ibyo byagenze, ndahitamo kudatanga ibitekerezo byinshi ku byo nabwiwe igihe yasabwaga kuza kwitabira inama zabereye Kinshasa n'i Bruxelles. À Kinshasa, il était encore en Afrique du Sud. Alors, lorsqu'on arrive, comment dirais-je, dans le déroulement de la transition, l'UDPS, évidemment, s'est rendu compte qu'il n'était pas au pouvoir. Iyo tugeze ku buryo inzibacyuho yagenze, birumvikana ari umutwe utari ku butegetsi, niyo mpamvu itashoboraga kunyurwa n'itegeko nshinga rishya. Ariko nimumbwire, ni ikihe gihugu ku isi aho umuntu cyangwa ishyaka rya politiki rishobora kuvuga riti njye sinshaka iri tegeko nshinga, hanyuma y'imyaka 20 mu gihe ari iryo tegeko nshinga ryatumye agera ku butegetsi avuga ati oya, tugomba guhindura itegeko nshinga. Alors que vous avez bénéficié de cette constitution pour accéder au même pouvoir, ça va faire 8 ans. Ribi iyo ugeze ku musozo w'umutwe w'ubutegetsi, ariko rikaba ryarigize igihe wari utangiye manda yawe ndetse ukarahira imbere y'Imana n'abantu kuzaryubahiriza. Tugomba kugira umurongo umwe kandi tukaba abanyamwete ku byo twavuze. Sinigeze mvuga ko UDPS ari umwanditsi cyangwa umwe mu banditsi b'itegeko nshinga ubwaryo. Oya. Icyo mvuga ni uko yari umwe mu bagize uruhare mu biganiro n'ibikorwa byatumye hashyirwaho umurongo mushya wa politiki. Iki ni cyo kibazo cyane cya gatatu.
Voilà, la troisième question. Yasi Ruberwa bo numwe mu bari kuvutanga ibitekerezo ku guhindura itegeko nshinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero uryo bimeze mu mateka ya politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibiganiro byabereye Isani City muri Afurika y'Epfo bifite umwanya ukomeye mu rugendo rwo kurangiza intambara no guhuza igihugu. Uyu munsi hari impaka ku ruhare amashyaka atandukanye yagize muri ibyo biganiro, cyane cyane UDPS, SD n'andi mashyaka yari ahanganye n'ubutegetsi bwariho. Umwe mu bagize uruhare muri ibyo biganiro avuga ko UDPS yagize uruhare rukomeye mu biganiro bya Sun City, kandi ko ibyo biganiro byari bigamije gushaka uburyo bwo kugarura ubutumwa bw'igihugu nyuma y'imyaka y'intambara n'amacakubiri. Avuga ko icyo gihe RCD yari igenzura igice kinini cy'ubutaka bwa Kongo, ndetse ikaba yari ifite abasirikare barenga 40,000. Ni muri urwo rwego avuga ko ubutegetsi bwariho bwari kudashobora kuvuga ko bwunze igihugu mu gihe hari amashyaka n'imitwe ikomeye nka RCD ndetse na UDPS bitarimo icyo gihe. Ikindi cyari gikomeye muri ibyo biganiro ni ukugera ku murongo mushya wa politiki. Uyu murongo wari ukubiyemo ibintu bitandukanye birimo gushyiraho ingabo z'igihugu cya gutegura amatora ndetse no gushyiraho itegeko nshinga rishya. Uwatangaje ibi asobanura ko kuvuga umurongo mushya wa politiki bisobanuye kandi kwinjira muri Repubulika nshya hashingiye ku itegeko nshinga rishya. Aha niho ashingira avuga ko UDPS yari umwe mu bagize uruhare muri gahunda n'ibiganiro byatumye umurongo mushya wa politiki ushyirwaho. Mu kindi gice cy'amateka ya Sun City havugwa n'ikibazo cyo kugabana imyanya y'ubuyobozi mu gihe cy'inzibacyuho. Watangaje ibi avuga ko ku ruhande rwa RCD bari bashyigikiye ko Etienne Tshisekedi ahabwa umwanya wa vice president uhagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi batari mu mitwe yitwaje intwaro. Ubwo Etienne Tshisekedi ni perezida n'undi wa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kugeza ubu uyobora UDPS akaba na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukwera amakimbirane n'ibitagendaga neza imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, umwanya ni waje gufatwa na Tshisekedi, ahubwo waje guhabwa Azarias Ruberwa. Uyu Azarias Ruberwa niwe n'ubundi uri kutuganirira inkuru cyangwa se ne twari turi kumva. Watangaje ibi avuga ko iyi ari amateka ya politiki ya Kongo akwiye kwigishwa mu mashuri no muri za kaminuza, ko asanga ari igice gikomeye cy'urugendo igihugu cyanyuzemo kugira ngo kive mu ntambara kigere ku nzibacyuho. Ikindi kibazo cyagarutsweho ni itegeko nshinga ririho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Watangaje ibi anenga abantu bavuga ko bashaka guhindura itegeko nshinga kandi ari ryo ryatumye bagera ku butegetsi. Yatanze urugero avuga ko umuntu adakwiye kuvuga ko itegeko nshinga ari ribi igihe ageze ku musozo wa manda, kandi imbere yararahiriye imbere y'Imana n'abantu nyine ko azashyira mu bikorwa iby'iyo tegeko nshinga rivuga. Avuga ko gukomeza kugira umurongo umwe no kubahiriza ibyo umuntu yarahiriye ari ingenzi muri politiki, ariko kandi asobanura neza ko atavuga ko UDPS ariyo yanditse cyangwa ari umwanditsi w'itegeko nshinga. Ahubwo icyo ashimangira nuko UDPS yagize uruhare mu biganiro n'ibikorwa byagejeje igihugu ku murongo mushya wa politiki wari ugamije gushyiraho inzego nshya, ingabo nshya, amatora ndetse n'itegeko nshinga rishya. Ibiganiro rero bya Sun City byabaye kimwe mu bice by'ingenzi by'amateka ya politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byahuriyemo amashyaka, imitwe yitwaje intwaro, societe civile ndetse n'abandi banyapolitiki bashakaga uburyo igihugu cyava mu ntambara kikagera ku butegetsi bw'inzibacyuho ndetse n'amatora anyuze mu mucyo. Ariko nyuma y'imyaka myinshi impaka ku ruhare buri shyaka ryagize muri ibyo biganiro ndetse n'ikibazo cy'itegeko nshinga ryavuye muri iyo nzira biracyakomeje. Ese wowe ubibona ute? Ese UDPS yari umwe mu bagize uruhare rukomeye mu ishyirwa ry'umurongo mushya wa politiki wavuye muri Sun City? Ibyo byose nawe uratwandika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Usaba no gukomeza ugakanda subscribe, ugasharinga n'ibiganiro byacu kugira ngo n'izindi nkuru zisesenguye nk'izi ngizi zitazajya zigucika no kuri The Quick Times News. Mwibutsa ko ayo twumvaga ni Azarias Ruberwa wabaye umunyapolitiki ukomeye akaba na vice president mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni mu kiganiro Space X kinyura n'undi ku rukuta rwa X rw'umunyamakuru Stanis Bujakeri
natwe icyo dukora turagusesengura tukanakubwira ibyavugiwemo mu rurimi rw'ikinyarwanda ubwo n'ibindi bitandukanye. Kanda subscribe hano kuri The Quick Times News. Ni amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane nawe, gahunda zawe zose zikomeze zigende neza, Nyagasani azibemo.